والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan hakam Islam, alhamdulillah, ya rinesab kita niyo zaman na tuwini amuin Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala. Biar nasin lagi in programa ini longta programa sin Ma'had Ad-Diya parsukuan sin guru na to mulia Sheikh Haidir Buddin sumagawa hawak ini yari in mga kaguruhan sin Ma'had Ad-Diya insyaallah amoy in biya mga romantik kaniya hawak ini in habok dahil mga rimihil kato taniyo pagpatumtum sarta pengajian Ustaz Haidir Abu Bakar in maudu niya kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala anjariin sumunukan niya Ustaz Abdul Sabur Arasid amuin pamulansang kato taniyo katan insyaallah subhanahu wa ta'ala magpalugay tukbal ko kanila ruwa amoy microphone isiyo na rin kanila ruwa ini biya mga tumagna bang isiyo makaon na rin kanila pal yatafadala. الحمد لله بار البريات أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبيثات وحذرنا من ظلمة الشبهات وعواقب الاعتداء بالشهوات. أشهد أن لا إله إلا الله له المحيا والممات وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جاءنا بالآيات البينات وحذرنا من المهلكات وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل المكرمات. وبعد mga kamumaasan katawtay manghuran haagam Islam apuas din hakapananglit iwan pamudjin ato pa Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala biyandaan niya in sila amuin mga nagmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala biyaitaan niya biyakug niya bat insilaun aun din ha mga tiyaga masin Allah subhanahu wa ta'ala wala tiyaga marin ha mga tao amin duwain din kanila. Iniyan sin Allah ta'ala halam sin Quranul Karim law niya innal muttaqina fi jannatin na'im in mga sila amin nagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala sin hagunnal pagmabuga fi jannatin na'im isilat tunyat tu sila katan halom sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala halom kasagdapan halom sin ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iniwayroon din ha mga manusia usog iban sin babae bangin sila nagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala nakasud sila ha ayat nasabot na to hindoon amin ayat nasabot na to ha suratul Tur innal muttaqina fi jannatin na'im. Dahil ha sabab yan hambuk pa nga subukato niyo unin piagbahasa kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala unin din ha mga tanda tumanda rin doon na hahambuk mu'min pa Allah ta'ala mat insiyang takabwa pa Allah ta'ala nasabot
akitab Imam Faqih bin Abi Layth, law niya tumampal in kabuga dain doon hambuk ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala bang mukakitaan in 7 parkala ini. Tumampal in alamat sin kabuga doon haipon bang mukakitaan in 7 parkala ini. Ini kaisa niya an yakhafa fi amri lisanihi, subay siya mabuga halaw sindum iban sin adlaw inhalian niya bang amun hikalagtik sindila niya undusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon nakagiba, namima, kadhib, at tawarugain parindit turin ha mga qauluz zur. Iniiyan sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sin kitab niya mahamul niya As-Surah Qaf, law sin Allah ta'ala wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Inipon sin Allah ta'ala halam sin dum iban sin adlawan niya wayroon din ha mga time minute lumaway din kanya hikaragtik nindila niya sibuk daun pahala wa Allah amin hadarat sin Allah ta'ala iban dusa malingkan inyaun nakarecord siya, nakalista siya haamin kiraman katibin amin 2 malaikat piyagwakilan amin hasupaya sulatun indain ha mga kakahinang sin manusia. Hangkan lang sin Allah ta'ala wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Wayroon dain ha mga kabtangan hilagtik sindila sin manusia malingkan inyaun nasulat sadya. Illa ladayhi raqibun atid. Aun magjaja rin dun kanya. Misan pahiwong hakas patay manghud. Angkan ang waktu in manusia ini kaya baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lam sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la tukfirul kalama bighairi zikrillah. Fa inna kasratal kalami bighairi zikrillah qaswatul lil qalb. Wa inna ab'ada an-nasi 'anillah al-qalbul qasi. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ayaw rakaw tanto magpataod sin kabtangan mo amin bukun siya panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin mamisarahan ka way bidda. Di umatun ka na naman inyatun nami manahati. Wala umatun kahati halin ka bisaramin ka kabtang mo ghiba nahati. O hawaktu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inihi Aisha radhiyallahu anha. Ina Aisha radhiyallahu anha hawaktu siya rin dun halaw sinbay niya. Aun hajat ni Hafsa. Amin din ha mga asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ni Hafsa. Aun hiatud niya maun pabay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawaktu man hiatud niya si malam na siya. Dun man siya halaw sinbay. Yukbal niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam in amin hiatud niya. Wala na nagdugay lang na maid na siya. Lang niya Rasulullah. Muwi na ako lang niya. Pagkita si Aisha radhiyallahu anha. Pagkita niya kan Hafsa. Unin kaya kabtang si Aisha ay lang niya pandak datwi Hafsa. Amo na timisara niya. Ay lang niya pandak dati Hafsa. Pagkita niya, paglingi niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam,
namulahin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na pagkain babae mu'mina, mabuga pa Allah Ta'ala. In kaastulan siya sinbanan niya, yung sit niya, ya Rasulullah, may takaw ya diugalan. Biya napindahin pamayhuan mo. Uno-on din ha mga kiyakabtang ko kaya bisara kuri mo kaamuhan. Baita iya ko. Lausin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Aisha, bang sadya lang niya kaingatan mo in kiyakabtang mo hinduon niya. Un kaingatan mo bang unuin amin niya. Bang long niya siya kiyabutang padarat mapindahin na nam sindarat. Kabtangan haupu long niya pandak datu ihapsa. Nakita bihaon. Bukun sa jabihat ni kakabtang tatay manghudta Muslim. Aun kakitaan taman yung diferensya rin dun kanya ang natimbis sa lahunta. Hanggatus karayawan mahinang nyari takakitaan. Sa hambuok sa jakangian ang natimbalik-balikun ta, balikun ang pabalikun ta. Ang peniyan sin Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu jitanibu kathiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ithm. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta fakarihtumu. In ayat ini na mayta kato niyo. In manus ya'tui, bang insay ni mamungu mamissara tay manghud niya, bisara niya sin bisara di niya kaamu, di siya amuin, di karidaan sin tay manghud niya, bisarahun, ngiun niya, limutun niya, ay biya dahati siya ni nakaununod sin tay manghud niya un patay. Ya nira kyaun. But nag-happen ini hawak to sin Zaid. Zaid bin Thabit wala piyang upahan sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban ni halam sin masjid in mga ahlus suffa. In Rasul sallallahu alaihi wasallam in bayin niya masuk pa masjid. Bang siya maglabay kakitaan sin mga ahlus suffa. Doon man hadlaw yaun in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagdara unod harap pagay niya. Diara niya. Doon nakaunod unta, unod sapi, unod kambing. Almuhim in diara niya unod, din na unod makaun halal. Diara niya pagay niya. In mga ahlus suffa, dahil noon halam si masjid, nakalingi sila palawang si masjid. Pagkita nila, in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagdara sin unod. In mga ahlus suffa, pila adlaw na, pila simana na, pila bulan na malungay na wala na kaununod. In mga sila ahlus suffa, sila na ini amin mga miskin hawak to si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Miskin pa rin na miskin. Doon man hawak to lima bayin Rasulullah, kita nila nagdara sin unod. Pagkita nila kan Zaid, long niya ya Zaid, paggain ikaw yan long niya, labi masuk ka mo long niya, para Rasul sallallahu alaihi wasallam, long niya bang makadjari long niya, baitain Rasulullah matto, baita ikato, in kami, malugay na kami, wala na kaun-unod. Malugay na kami, wala na kaun-unod, labay kami kumaun. Amin diyan niya, hindoon niya itong kita lang. Na magtisod timindugin Zaid. Iwan sin ulong niya. Sa wala na nakaon, malungay na wala nakaon. Pagtindog sin Zaid, hawak to siya nanay, kuriha mga sila ahlus suffa. Unin iyan sin mga ahlus suffa. Amunin iyan nila, ayulong niya tuwi hi Zaid. Sibu dati kita niyo. Nawaya risab kumaun-unod. Timagad sa djalong niya sin Sarina. Amatin kaya yan nila. Nanay kuriman hi Zaid. Pagkat niya pabay si Rasul sallallahu alaihi wasallam, doon man siya Rasulullah, iyan ni Rasulullah.
Law na ya Rasulullah, in mga ahlus suffa nagparabis sa rakako, ba't malugay na kuno sila wala na kaon unod? Kita nila yung unod diya mo, ba't sila kuno kumaon? Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Zayd. Balik ka lang niya matubay tayo mga ahlus suffa, in sila to nakakaon na unod. In sila to nakakaon na unod. Niyat to rin Zayd, nagbayta. Nagyan ka mo lang niya, wala ka muna kaon unod. Ay, talong iyan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, in ka muna kaon na kang unod. Laong sin mga ahlus suffa, yan din lang niya kakaon na mo unod, sin pila bulan na kami ni wala na kaon. Pila simana, pila bulan na wala na kami na kaon unod. Nagbalik ni Sab siya para sa namikyan, nung yung may inakaon na ba sila? Sambil nagbalik in Zayd, ang mga ahlus suffa. Para sa sallallahu alaihi wasallam, law si Rasulullah, dahama rin mga ahlus suffa. Kaya wa sin Zayd, na masjid, ang paniyadiamat to para sa sallallahu alaihi wasallam. Doon man ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, doon man sila. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kamo yan lang yan, nakaon na kamo unod. Ang paiyan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyan niya, labi palong ning inunod dito, labi palong niya rin ha, unod diya ako. Sabin kaya unyo niya, unod sintay manghud niyo. Sabi may taon yung bisara nila. Amuray na iyan, nilalong niya, Zayd hati, siwag dati kita niyo, timangad sa jasin sayo na. Away day sa dati lang niya kumaon. Amurat. Lain kita bihaon, ginisan na hindi mabisara tatay mamudta. Ay niya lang niya nakalandoy sa binlanjang niya. Inyaw nakalandoy na hupok niya. Inyaw lang niya timpang mang manaw. Inyaw lang niya kalu mang magbasa. Tali ay bisara mo tayo manghud ko ka ma-Islam. Ini patumtum mula-mula paginhawabaran ko mahuli mong kani. Si patsinambuk guru in giba, biya siya lang niya kahantang hambuok, laud, tawid, amuin malawon, wayroon hunasan niya. Ima na, imbis sarap, na may takay mo, kulang din ha mga manus siya, hindi magpakarugtol kaniya. Ang kaniyan sin Umar radiyallahu anhu, lang niya, man kasura kalamuhu, kasura khata'uhu. وَمَنْ كَسُرَ خَطَأُهُ كَسُرَ سَقْطُهُ وَمَنْ كَسُرَ سَقْطُهُ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ. Law si Umar radiyallahu anhu, hisyusyo amin manusya, maglatahan na sadya. Di na maingat humundong. Tiyo mamissara way bidda. Di makapagtipon-tipon, di nakasublihan mamissara. Manglata na sa jaway widda, hago kung zikir pa Allah Ta'ala. Except isa bang zikir pa Allah Ta'ala. Patumtum din ha mga amin hadis, din ha mga kaul, din mga ulama. Bima na mamisara siya rin ha mga amin kabtangan niya, amin hasupayan manusya. Din ha mga kaputingan, din ha mga ginisan pamudyo atay manghud niya. Na bunag tudlo niya kasura khata'u. Then tao yan, matawad din kamalit niya. Tungtumay mano siya, matawad din bisaran niya, matawad din himumungan niya, matawad din kamalit niya. Nabang matawad din kamalit niya, in mano siya yan, halawang na siya sindusa. Matawad din dusa niya. Na in mano siya, matawad din dusa niya, lang sino Umar radiyallahu anhu, labi abdal ka ni inar ka, apinar ka dyan na minhulaan niya. Na'udzubillah. Dahil nasabi ang mga kaulungan sila Allah Ta'ala, yato hika isa. Inhikanwa niya, an yakhafa fi amri basarihi. Subay siya mabuga, doon haparkala amin pag-usal niya sin mata niya. Ini wayroon tao maas, wayroon bata, wayroon subul taga asawa. Parkala sin mata. Mataw din ha mga manusia, kiugdan sin parkala ini. Iyan sin Allah Ta'ala suratu Nur
Law sin Allah Ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Law sin Allah Ta'ala wa Muhammad, pamungan hamanga sila mu'min pa Allah Ta'ala, kimakahad pa Allah Ta'ala, in parihalaun nila in dua mata nila, in pangita nila, iwan parihalaun nila in aurat nila. Dihay ni hawak to si Rasul sallallahu alaihi wasallam. In iban niya hi Ali radhiyallahu anhu. Aun nakalabay hambuk babae hati ko hain babae ini. Ang dia mahawak to na to dihaw niya long ta. Tagalingkat-lingkat. Tagaragbus-dagbus. Hawak to ni lima bay. Doon ha araig sin Ali iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biya nakakita in Ali, nakalingi siya. Pag di amin minsan, mayroon sa niya. Pagbalik, biyalikan sin Ali. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, la tattabi'in nazrata. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, ayaw mo turo lang pangita, urunun min bawain man si pangita mo. Fa'innal ula laka. Muna natin panagnaan niya ito, panagnaan lingi mo, nazratul ula. In panagnaan amin katod mo kalingi mo kaniya. And ito kayo mo, irundista kayo mo dusa. Kayo mo ito. Sa waktu nano siya, mga naglilingi siya biyan nung tapaunahan, aun yan waktu makalingi siya bigla. Kung pagtuuran niya. Nawang siya lumingi pamahikarwa, napagtuuran na ito. Sulatun na ito si malaikat, dusa. Napila sa jahawak to bihaon. Awamang mukitaon, mangkaw manaw patabo. Mangkaw manaw maun palaw sindairahin sa muwanga. Mangkaw maun pangatampat amuin, liala na sin Allah Ta'ala, kaastulan sin Allah Ta'ala. Tampat kaastulan sin Allah Ta'ala dahil tampat kaastulan niya ang tabo. Mayta. Inmano siya, hatampat ini napuspus yung pagputing. Nakalando in pagputing. Nakasobra, yagbahasa. Mamukita yung mga magdarangang amuin buwahan. Ibutang hataas in mga may mo, inhamama niya to. Maaslom. In mangga hibutang hataas may mo inhababa ito maslum. Nabihan na lang niya. May mo siyang katan. Baitaan ko, biha inilong inhalga, ibaita pa kayo min puunan niya. Amura sa inyo, naluhi na, kung nakuhati, nakauntong pa. Putim. Nasabot na to, anak kauna. Umod siya, paparkala, hika isa. Utuwang palhamano siya. Inyari pangita. Ali, liyang siya si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab in panagnaan kita niya, inyatukan niya, inikarwa, bukon natukan niya. Sabab, aun din ha mga, hama na sin kaul, sinhambuk amin, din ha mga syair, panglong niya halian niya, in pangita niya halian niya, ang makakita siya rin ha mga hiyaram sin Allah Ta'ala, karena amuin, hipalayo nin pangita niya, un palingon nin pangita niya, mga aun din ha mga haram, pianglangan, sin syara, sin angam Islam kitaun, hampa niya pialing in mata niya, rin niya usalun, hinangan sin Allah Ta'ala, in pangatayan niya, hibutang sin Allah Ta'ala in sahaya halam sin pangatayan niya, sahaya sin pag-iman. Nabang mo yung unisabpiakan, suming pangita mo, aksu dhalik. Na-opposite sin neto. Una hibutang sin Allah Ta'ala, katigid luman, halam sin pangatayan. Ini, aun din ha mga amuin salih, hawak to na kauna. Hawak to in siya ang pangita niya.
Pang siya makangadiban sin mga panaiban niya. Hambuk adlaw kita siya sin panaiban niya rin ha mga iban-iban niya mga di. Amuin naigin pangita niya. Sa hawak to siya iyan sin bagay-bagay niya. Lang niya, nawin na lang niya pangita mo yan. Biad diin na. Lang niya labi pa tumareho ka ako, mayroon na pangita ko. Amat din sambong niya. Dahil pa nga, subi-subiya, unmabaya, igan yung pangita niya. Ini niya amat dakula. Sa bang ininausan mo papagmaksiyat pa Allah Ta'ala, atindungon ka hadarat sin Allah Ta'ala, asubuhon ka, banghaw mo iyo sa linya matin. Hambuk din ha mga amoy bakas piyawa rin dito kamo. Dito ha mahadad diya. Amoy aun din ha mga lima bayaon showing din dito kamo. Din ha mga amin musafir ma al-Quran. In nagkuan kanya, nagdakan niya to. Hi Fahad Al-Kandiri. Aun din ha mga bata. Din ha mga bata na asubo. Naigin pangita niya. Naasubo siya kung biyad din. Ang kahalan niya. Sa inbata ini, hapal niya katluan Diyos. Hapal niya indin ha mga mutun. Sintali buloy. Hapal niya. Sa insambong niya, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارِ walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Bangkaw yatun nabuta di yatun sabab ikabugto mo pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukunin niya un sabab inamuin maigin pagmabuga halom sin pangatayan mo. Sa long niya magkabutay pangatayan, bang mabutay pangatayan halom sin amuin daghal sin mano siya. Amuinin sa lagu-lagu sakit. Amuinin sa lagu-lagu problema. Bang mabugto, mabutay pangatayan sin mano siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Malawa siya rin hadan pamando sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inyat to hikarwa. Inhikatu long niya an yakhafa fi amri qadamayhi. So siya mabuga hadwa sikin niya. Inmano siya tumampal kabuha niya pa Allah Ta'ala bang niya parehala unin dua sikin niya. Di niya hipamanaw pahiyaram sin Allah Ta'ala. Di niya hipamanaw papianglangan sin Allah Ta'ala. Sa usalun niya ni papagtuntut ilmu. Papag-aten sin muhadara. Papagpasampayan sin agama Islam. Inikaupat niya an yakhafa fi amri yadayhi. In subay siya mabuha bang niya usalun amin mausal niya dua lima niya kapag maasyatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mataw din ha mga maasyat sin lima. Indayin ha mga amin mag-usal ko sin computer paubos in waktu mo rin doon haway roon pahala makawa mo din hadarat sin Allah Ta'ala. Mag-usal ka sin cellphone, nakalanduin pag-usal mo, yun din ang mga syara din doon, kalagan mo, hukuman. Pahala din na Allah Ta'ala. Iban duwain din dito. Iban in, din ang mga amin alamat tumampan, an yakhafa fi amalihi, ay fi qalbihi, بأن يخرج منه أو أن يخرج منها العداوة والحسد. Suway in tao amin tumampal din nung kanin kabuha pa Allah Ta'ala bang insya Allah nagmaso sa halom sin pangatayan niya bang unin halom sin pangatayan niya. Wayron na kaon igil halom sin pangatayan niya atay manghud niya Muslim. Wayron na kaon hasad halom sin pangatayan niya jingki halom sin pangatayan niya. Pila sadya rin ha mga mano siya bihao. Bang niya kakita rin tayo manghud niya.
nagkabuhian ang marayaw, pikilon niya, tutaliun niya, pang biya dinikaig din doon kanya. Ang pagkita niya si Manang, in pakabuhi sintay manghud niya, di sumanang in kabuhi niya isa. In kabayan niya madusdus. Hasad. Kung kaiyan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, wala tabaghadu, ila akhir al-hadith. Ayaw kang maghasad-hasadin, magjingki-jingki, mag-astuli-astuli, magtaykod-taykod. Wa kunu ibadallahi ikhwan. Pagpaon ka mo, ipon sin Allah Ta'ala, magtaymang huda ka ma-Islam. Magtaymang huda ka ma-Islam. Al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyan, yasuddu ba'duhu ba'da. In mu'min, patay mang hud niya mu'min, biya sila hambuk piatindog. Hambuk bay piatindog. Tukuhon sinambuk, inambuk. Tumukin ang buhok mo, pahambuk. In bay, piatindog upat inhag niya. Banguigan inang bukhag niya, matimpang. Making na siya. Kung nabuntulin tindog niya. Indayin ha mga amin alamat pa, amin tuwampal din nun hamano siya. Haipon sin Allah Ta'ala. In kabuha din dun kanya, in alamat sin kabuha. An yakhafa fi amri batni. Subay siya mabuha. Bang unay hipasud niya, halawm sintiyan niya. Uno ba in kaya unko ini halal? Haram? Unin laban niya, din halal na? Mayroon na ba haram na kasud maripalawm niya? Hari pa ko makasungit, taliin kaya unmo yan, halal na tao haram. In mga sila hawak to na kauna, bang mag-usaha, nagumuha na in ama, din halom sin bay, unin patumtum sin ina, iban sin anak niya. Nalang niya mong biyak ka, tulong niya rang yan, kawin mo yan, nag-usaha. Na makasandal na kami long asing kaminsanan, din di hadun niya. Sa di namo long yung kasandalan, inarka, inapinarka, jahannam tiyata ka masin Allah Ta'ala. Hadlaw kiyamat. Ay bima na bang kau maglag sin usaha, na wang inusaha lang. Ikaw pinwala iyan sin Allah Ta'ala, walaw pin makarasulan nung sin Allah Ta'ala. Law niya, ati ko ba surah mu'minun, ya ayyuhar rusulu, kulu minat tayyibati ma razaqnakum. O kau makarasulan, kaun kamu, dahil ha mga kakaun halal, amin ka riziki na mo kanin. Nabiyag dinin kita. So ito din ipagmasusasin kita niyo, ikaw hambuk ama bang kau kumaalam simbay taliun mo, inlabayan sin usaha mo, halal ka atau haram. Ilasadya rin hawak tubihaun. Mangwayron na karanganan long niya, halal na sa inilong niya, wayron na. Sumanda na kita. Di dalang niya mauno. Nasambil pa pilabulan nito, mga hinang niya, magsanda na sa niya. Riya, ineri, amuin, hiaram sinagam na Islam. Haamin hawak to ambuk guru in mga kwala pengupahan guru ini din ha azhar. Aun din ha mga manusia, din ha mga tao nagtulak at timulakin mga tao ini karena timud jumon paguru yaon. Aun pangasuho nila. Doon man mga manusia ini din hadway hula timulak karna mon kaniya mga suho. Long niya tuan in kami long niya rin hula ini nakari kami kayo mo aun karna long niya asubuhon na mo. Long niya aun long niya hambuok tao ini kiubul na mo. Hawak tulong ni kiubul na mo intao ini. Kialian na mo na long ni amin kialian na mo na long ni pagtanuman kaniya. Doon man long niya naubos man kiali na mo inkubur niya. Sung na long niya hibutang na mo intao patay ini tao inmate ini.
Doon na lang yung utang na mo, ahigad sin kubur niya. Pagkita na mo lang yun, has dakula. Dito halam sin kubur niya. Mayroon lang yung mahinang na mo, bang di umukay duga yung kubur. Nagkali na isag kami lang niya duga yung. Doon men kami lang yung nagkali, pagkita na mo, sung men maubos, in kubur, amin kali na mo, pagkita na mo, ang disag has niya. Has dakula lang niya, kung has maasin. Nanabuka isab kami lang niya makutkut. Nasambil lang yung iyan na mo, bi amin natali na mo, namin kaya kabtang na mo lang niya, ikaw lang na rin doon haram sing kubur yan, bukod sa tampat mo. Napagkita na mo lang niya, minigid sa minhasot to pagpagyan na mo yan. Hawak to at tulong niya, butang na mo ng tawad to. Pagbutang na mo lang niya, sintauin eh, pakumo. Bigla sa dyan niya, pagkita na mo, ito rin has, nagbalik. Sarta, ito na naglibod, haunin has. Naway lang niya mahinang na mo, ito na. O hinang na mo, at yakunan na mo na siya. Minsan kung sinambuk buloy ni lang niya unay hinang sin amin tao maitet hawak to niya buhik pa. Naamura lang yung kiingatan na hinang niya. Ang paghinangon niya doon sa pa Allah Ta'ala. Dahil ha mga alabayan sin usahan niya mag 5-6 eh. Dahil ha mga pagsanda, dahil ha mga baon na muska niya sin mag-anak, biyainin anak niya. Sabab yatun, hawak to sin kamatay niya, inhas, nagtatakad ka niya. Dahil nasabihan mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, may liapas kita niya sin Allah Ta'ala din ang mga perkara biyatun kahalan. Indayin ha mga kabugaan pasin manus ya, alamat tumampal din doon ka niya, in kabuga pa Allah Ta'ala, subay siya amin mabuga, akakahinang niya, amin ibadat, amal saleh, sambahayang niya, zakat niya, puasa niya, subay ini, amin taliun niya marayaw, pikilun niya, kung ikhlas na pa Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, nafa. In mga manus ya, wala sila narak pa Allah Ta'ala mag-ibadat, malingkan suway, ikhlas pa Allah Ta'ala. Mayroon riya niya, mayroon sum'a niya. Dahil nasaba ni mu'min pa Allah Ta'ala, subay siya mabuga, amin kakahinang niya, kalamuran sin riya. Kalamuran sin pagpakita kita, kalamuran sin pagpa-dungog niya. Supayan siya mabantong. In iyan sin hambuk din ha mga hukama. In kawa pa Allah Ta'ala. Bangaon doon halaw sin pangatayan mo kawa pa Allah Ta'ala. Unin hinang inamon sin kawa pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangaon doon halaw sin pangatayan mo. Law sin hambuk din ha mga hukama. Law niya الحزن يمنع الطعام والخوف يمنع الذنوب والرجاء يقوي على الطاعة إذن لونيا وذكر الموت يزهدك في الفضول لونيا الخوف إن كبوا فالله تعالى سمپurna كبوا فالله تعالى in panagnalong niya, in kasusa, in problema, in kasusa. Langon niya, kau rin hamin magkukumaon, di oyrong gana mo kumaon. Kita ba kau manus siya, amin hambuk tao, taga problema. Nagdarasin problema, dakula, di saan makaon marunto, di makaon marayaw. Di marayaw, di kansuhan. Sabsin problema niya. Manjarilong niya, in kabuga, langon niya yung tao huminang sindusa pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sab kaingatan mga konsumko nisa, magkaw mamapat, adlaw kiyamat, patinduhon kaw sin Allah Ta'ala, asubuhon kaw.
Asuhon kau sin Allah Ta'ala. Iban lang niya, inhuwat-huwat mo pa Allah Ta'ala, magkaw nag-aamal salay man sin huwat-huwat mo pa Allah Ta'ala, man yung tumbasan sin Allah Ta'ala, nagaman subog kau, tumaod in pag-ibadat mo, kumusog ka mag-ibadat. In raja, iban lang niya, in pagtumtum hakamatay, in siya ini, in manus, palayuin nin manus siya, din haamuin pagtaas tiya asin. Mangikaw manus siya amuin, hambuk tao, nakatali, magpatindog sin building, bihainin taas niya, bihainin color niya, bihainin taod sin bilik niya, bihainin taod sin lawang niya, pagtumtum niya, hambuk dalawang insurun niya, kamatay, nagtatakad ka niya, inkubur niya, humaupo in pikilan niya, humaupo in angan-angan niya, di siya makatali, magkabuhian ng marayo. Sa amin ka matay, nagtatakad ka niya. Dahil nasabihan, kumusog siya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ati ko ba nakahaba na yun amin yung mga patumtum na mga ito maniw-tiyo. Sartain kahinapusan niya hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini law niya qala Allah ta'ala qala azza wa jalla wa izzati wa jalali la ajma'u ala abdi khawfain wala amnain man khafani fi dunya amintuhu fil akhirah wa man aminani fi dunya akhaftuhu yawm al-qiyamah. Lalu si Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu niya hadis niya lalu si Rasul sallallahu alaihi wasallam imiyanin Allah subhanahu wa ta'ala siapahan sin Allah ta'ala katinggihan niya law niya di law niya papaghambukun ko hambuk ipun indua kabuga hindi hadun niya di niya papaghambukun hambuk ipun sin Allah ta'ala di niya paghambukun hambuk ipun kulong niya indua kabuga iwan dua kasannangan law niya man khafani fid dunya isilong niya kaunan niya mabuga siya pa Allah ta'ala mabuga siya lang yakaku din di hadun niya nag-amal siya sali nag-ibadat kataan miyagad siya paaman siya Allah ta'ala at si Rasul niya adlaw kiamat lang niya pasannangon ko siya sa isilong niya nagpasannang din di hadun niya wala miyagad hat pamanlo si Rasulullah at si Tuhan niya at si Allah subhanahu wa ta'ala adlaw kiamat lang niya butangan ko siya kabuga din ha mga azab sin Allah Ta'ala kabuga din ha mga tiyaga masin Allah subhanahu wa ta'ala din nasabihan mga kaunungan sin Allah Ta'ala ini tubtub na hati ko rito na insyaAllah Ta'ala may magumpa din patumtum marikako mahulimon kaniyo nasabihan niya rin ang buok tayo mahunsing kita niyo Ustad Abdus Sabur Rasid insyaAllah Ta'ala din ang katutan ni patumtum. Assalamualaikum. الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد Magsarang syukur kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala sin sa taud-taud pagsarang syukur sin masi-masi yarikatu taniyo yubo sin Tuhan na tu Rabbul Alamin in karuhi sin kita niyo di hadunya deng hasawab tu mga palangungan sin ako ha kama Islam
maniu tiu bulan sang hika tukbal sin kami maun kanyo deng ha mga pangaddatan sin mga sila jahiliyah ma qabla ba'thi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hamuin mga pangaddatan sin sila hawala pa na para sin Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala in Rasul na tu sallallahu alaihi wasallam dahil sawabyan tu an Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنحاية على الميت وقال النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جراب رواه مسلم. Mga tayo sin ako ha mga Islam murah-murahan isan na kuman maniw tiyo patumtum hikatok basin ka ni maun kaniyo deng hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Malik sahabat ni Rasul sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabuna tudlaw nga in Rasul sallallahu alaihi wasallam qal nagsabda siya arba'un fi ummati aun lang yahupat pakaradyaan doon ang umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam jumatu ataw kan maghapid min amril jahiliyah daing ha mga pangaddatan kakahinang sin mga sila jahiliyah la yatrukuhunna in mga pangaddatan ini daing naman ha jaman sin jahiliyah sambil maripa umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam masi naman ini amuin wala nabutas nabuntuin mga pangaddatan ini long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam al-fakhr bil ahsab amuin lang ya magbansag in ang buok tao sin bangsa niya ataw kan magbantog sin bangsa niya bukon ka in mga pakaradyaan ini in mga pangaddatan ini jima jatuh hajaman sing kita niyo biyaon amuin bangkawin bangsa mo doon naka salif sharif long sin bangsa long sin tauso inakoy nilong niya salif atin niya royal blood mataas in bangsa doon nakaw inikaw amuin anak sultan atawakan uno-uno na bangsa magbansag kaw inyari ding ha mga pangaddatan kakahinang si mga sila jahiliyah ding hasawabyan to in Allah subhanahu wa ta'ala nagfarman siya alam sin Quran mahamulya ha suratul hujurat lam sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum lamsin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nas ya kamu mga manusia tiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga manusia ang panyabiyaitaan inna khalaqnakum sabun na tudlang niya inkani tiyapan jari na mukam min zakarin wa unsa daing hambuk usog himan hambuk babae lang si mga ulama amoy mufassirin min abin wahidin wa ummin wahidatin daing lang niya hambuk ama iwan hambuk ina tiyapan jari si Allah subhanahu wa ta'ala iman siya ay daing kan apo na to Adam min abin wahidin wa ummin wahidatin daing iwan sin hambuk ina
piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga manusia. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا iban dengan demikian yaitu hinangan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga manusia, syu'ub, nation, wa qabail iban kabangsa-bangsahan, tribes, dun na kabangsa Tausuog, bangsa Yakan, bangsa Maranao, uno-una bangsa, inyan piyapan jay sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hamaksud lang sin Allah subhanahu wa ta'ala lita'arafu. Hasupaya in bangsa pabiyangsahi amuin magkila-kilahi. La yatafakhar wala yukabbir ba'duhu ba'da. Di makajariin bangsa pabangsa amuin bansa kun din bangsa niya saukat na insayon bangsa amuin Tausug lang ta Sharif atau kan Arab atau kan anak sultan uno-uno na bangsa insayon misan pa insayon natin niya amuin mataas in bangsa niya wayro neto amuin jari kanya taasun nin bangsa niya. Sabab in Allah subhanahu wa ta'ala bukod in maksud niya magpapanjari simbang sa pabiyangsay amuin magbansag simbangsa niya. Sa in pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala lita'arafu. In magkilahi-kilahi in bangsa piyabangsay. Di nga sabab yato in mulara sin Allah subhanahu wa ta'ala amura in mga sila lang si Allah subhanahu wa ta'ala inna akramakum 'inda Allah atqakum. Sabon natud in mulara sin Allah subhanahu wa ta'ala din ha mga bangsa manusia atawa kan dun haipon niya amuin mga sila nagmamawga sampuna fa Allah subhanahu wa ta'ala. Din hasawab yato mga tay mungod kuha ka Islam lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid ala la fadla li arabi ala ajami wala ajami ala arabi wala li ahmar li aswad wala li aswad ala ahmar illa bittaqwa. Lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kamu mga manusia sabon na tudang intuhan nyo ang bukda amunin Allah subhanahu wa ta'ala wa inna abakum wahid iwan in ama nyo ang bukda lang niya ala la fadla li arabi ala jami di mapatut in bangsa sin Arab amuin bansa kun na in bangsa niya sokat na in siyaon Arab doon pabukon Arab iban in bukon Arab maun pa Arab bangs amuin bantuhon nin bangsa niya wala li ahmar ala aswad iban di makajariin tau pula amuin bangsa amuin bantuhon nin bangsa niya maun pa amuin patay mangud niya imaitum demikian to in maitum di sab siya makajari bantuhon nin bangsa niya maun pa amuin pa tau pula. Ding hadamig kaya na tuin Allah subhanahu wa ta'ala amura in jari niya magbantog amun mga sila illa bitaqwa amun mga sila nagmamuga fa Allah subhanahu wa ta'ala. So bin Allah subhanahu wa ta'ala rung sinasul sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yanzuru ala ahsabakum wala ansabakum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum ولكن الله ينظر على قلوبكم فمن كان له قلب صالح تحنن الله عليه وإنما أنتم بنو آدم وأحبكم إليه أتقاكم. لهم الله سبحانه إن الله سبحانه وتعالى bukun in kitaon niya amuin taas sin bangsa mo iban baba sin amuin tiyubuan mo iban sin tao sin iban lingkat mo usog mapansong inilong mo malingkat in pamaranan mo
atawakan matawid in pangaruta mo, aun sasakatan mo, aun bayi mo malingkat, aun asawa mo malingkat. Walakin Allah yanzuru ala qulubikum. Sa inilingon, in kitaon sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo in pangatayan mo. Qalbun salih, amo in malano. Faman kana lahu qalbun salih, tahannala Allah alayhi. Isiw-siw lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in pangatayan niya, amo in yawon nahipo sin pagmabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala, amo niya timbansahon, lagoon, iwan mahala ka fa ahdarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yung sin Allah subhanahu wa ta'ala, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Haddaw akhirat, di na magmumpa at pamat kato tanyo in pangalta na to, iwan sin kaanakan na to, sa in magmumpa at da amon pangatayan malano fa Allah, mahano fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama antum banu Adam, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabon na tulong in kamo yan, anak apo Adam. Wa ahabbukum ilayhi, iwan in labi kalasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, atqakum, amoy nagmamamuka kanin. Nagmamamuka, hinihinang sin pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di malayo hakatan hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo natin panagnaan mga tayo nungod ko ha kama Islam. Inhikarwa niya at-ta'nu fil ansab. Amo in ta'an ini ang makna niya ang dugsuan. Sa in makna na rin niya amo in dilan mo kaayban intay mangud mo. Asawab sin amo in bangsa niya bukon marayaw. Whereon in mga pangadatan ini, pangadatan si mga sila jahiliya na kauna ito. Haun jimatu hajaman si Rasul sallallahu alaihi wasallam. In hamuk sahaba si Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga kuway pianlupahan, ya Abi Dharrin Ghafari. Hambuk adlaw, tiyawag ni Bilal, ya Abn al-Aswad, ya kaulong niya anak amuin maito. Yung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in pagtawag niya kan Bilal, magtuwi in Rasul sallallahu alaihi wasallam, namulahan in pamahiyuan ang iyan niya kan Abi Dharr al-Ghafar, fa innaka min umuri jahiliyah. Sabon na tudlong yaman aun pangadatan mo, pangadatan si mga sila jahiliyah. Ding sawabiyan tuin sahaba si Rasul sallallahu alaihi wasallam, magtuwi niya, nagtawad fa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pasyamiyat dukan Bilal, ya Bilal, da rijlaka ala khaddi Abi Dharr. Butangalong yabian insiki mo maripabayo sin, bayo kulong yabian. Asob lang yasin kapamung kumon kay mo. Ibutang kulong, ibutang marilong insiki mo maripabayo ko. Asob lang yasin amuin. Sipug ko fa Rasul sallallahu alaihi wasallam ilwa fa Allah subhanahu wa ta'ala asob sin kaya tawag kulong ya kay mo. Then asob yato aun hinifarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran min wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun wala tanabazu bil wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. In ayat ini aun parsubatan ni sin hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long si Allah subhanahu wa ta'ala, ya kamu mga bariman. Mga bariman intiyawag si Allah subhanahu wa ta'ala, la yaskhar qawmun min qawmin asa, ayaw lang ya amuin mangudyo
in hambuok kauman pahambuk kauman maun pahambuk kauman amu in hudjoon niya in hambuk maun pahambuk asawab lang si Allah subhanahu wa ta'ala asa ay yakuna khayran minhum adakala lang niya in hudjo yawn labi marayaw fa Allah subhanahu wa ta'ala deng sinamun namudjo haayat ini intiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sila mu'min ay di maana in mu'min di niya makajari hudjoon intay mangud niya amuin tabakon amuin doon naka tabakon nintay mangud niya saukat na yung pangatod sintay mangud niya dua atau akan pamanaw sintay mangud niya amuin bingko di ato makajari mga tay mangud ko akam Islam sambat sinambuk tay mangud na to kainayawon dahil ha mga pagmabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala amuin parihalaon min dila mo ha ikab amuin di mo ikab amin ikasakit sintay mangud mo tabahon mo hudyoon mo intay mangud mo inya din ha mga piyanglangan si Allah subhanahu wa ta'ala wala talmizu wala nisaa'un min nisa'in asa ay yakunna khayran minhun dengan demikian yatuin ayat ini tiyawag na sa Allah subhanahu wa ta'ala in mga silabang sa kababayhan mga mu'minat di isablong yung makajari in mu'min in mga sila mu'min kabayan amuin hudyoon nila in kauman maun pahambuk kauman sin kababayhan adakala lang si Allah subhanahu wa ta'ala asa an yakunna khayran minhun adakala lang yung hudyo yawn lawi marayaw nagmabamuka fa Allah subhanahu wa ta'ala din sin amuin namudyo mga tayo mangud ko ha ka may Islam amo yan ito yung piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala ng dihayat ini wala talmizu anfusakum iban ayaw isablaw niya amuin dihilan mo amuin lamaz atap si mga ulama ay la ya'ib ba'duhum ba'da amuin dilan mo kaiban intay mangud mo muna ginhawabaran mo bang masakit dun hagin hawabaran mo lawi masakit patay mangud mo in Rasul sallallahu alaihi wasallam in mu'min law niya nasabot sinabuk tay mangud nato al mu'minu lil mu'minin kal bunyan in mu'min doon natin mangod niya mu'min biya siya hambuk pangatayan bang intay mangod mo kasakitan lawi luwa na hingin hawain pangatayan mo kasakitan amuin dilan mo kaiban intay mangod mo in hikatu niya amunain wala tanabazu bil alqab amuin dilan mo buwalan intay mangod mo doon nakaintay mangod mo duhay in luparagbus duhay in kuanan sin ginhawabaran niya doon nakamatambok siya tawakan makayo tawakon mintay mangud mo ikatub matukan niya di nga sa obyat to inya to piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala suay mga tay mangud kuha ka Islam amuin halian na to indila na to dumihil amuin guwalan patay mangud niya sawab sa pamong sinabog tay mangud na to amuin parihalaon mo lang niya indila mo sawab sin amuin ikabis sara mo mon patay mangud mo kasakit sin pangatayan niya inya to deng ha mga parot sin pagmabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala wa man lam yatub bi salismul fusuq ba'da al iman bangin mga sila mu'min nagudyo-udyoin na sila iban amuin dilan nila kaiban intay mangud nila iban gulalan nila intay mangud nila sin gulala amuin ha ikaw sin pangatayan sin tay mangud nila bi salismul fusuq ba'da al iman dia nila ra ganti in pag-iman nila maun paamuin fusuq sangi amuin guwalan kay mulang sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin nganan ko fusuq mangi na in mangudyo patay mangud mo lawi mangi iban dilan mo kaiban intay mangud mo iban sin amuin guwalan mo intay mangud mo labi mangi na amuin nganan kaw fusuq
labi amuin karubka amun mangi nganan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala fusuq. Wa man lam yatub isiu ang hindi magtawad fa Allah subhanahu wa ta'ala na hinang ning tufar kada ini fa ulaika humuz zalimun. Sa hunatud na anya yana na ingin hawabaran ni in kaanyayahan di hadunya dan pagfaad daw akhirat. Mga tay mangud ko agam Islam deng ha mga pangadatan sin jahiliya amunain bawaon min tay mangud mo asawab sin bawa sin bangsa niya amay tinikaruan niya in hikatu niya amuna wal istisqa'u bin nujum amuin mga yuin in mga pangadatan si mga sila jahiliya hamuin mga yu sila maun panujum yaun ulan bukon ka in mga kahalan ini jima to hindi katutan yo amuin pagkakitaan na to yaun hatasin langit amuin falling star bang makakitain ang buk tao falling star hatasin langit yaun mag-wish siya, mangayo siya. At niya, mag-itikad sa inyaon din nga mga amo ni katawag sin kuan niya, sin pangayoon niya. Di nga sa obyato, in kapapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala mga nujumi ni tura, mga tayo mangud ko akam Islam. Qala Qatada min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqa Allah hadhihi an-nujum li thalathin. Tura mga tayo mangud kuha kami Islam in kapapanjari maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala mga nujum ini khalaqallahu hadhihi nujum li thalathin sabun na tulong niya piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga nujum ini hatur parkala zinatan lis sama in mga bituon ini hataas sin langit inyari pangari-ngari sin Allah subhanahu wa ta'ala pangari-ngari warujuman lisyayatin amuin panguan panilo pa mga sila syaitan amo na ini mangko magkakataata langit yon mga falling star inyan bukon yan inyan panilo yan sin mga malaikat pa mga sila syaitan amun wayrun mahinang nila buat malingkan amuin madto pataas sin langit kumita biyan amuin manib dito Lawhil Mahfuz ang kana makita ko ang mga sila mga mangita-ngita amun kaingatan nila bangunin kain jumatuhyaw di nga sabi to syaitan in magbaita kanila syaitan in hikatu niya wa alamatin yuhtada biha iban inyari pamandu sin Allah subhanahu wa ta'ala pamanga sila amuin manusia doon nakatigidduman doon nakainbay inhula nila hakimbah atawakan amuin hadarat doon sila nagtutulak-tulak inyari pamando kanila long pasin mga ulama jari nila amuin innujum yaun jari si mga ulama innujum yaun amuin istiqbalul qibla pangitaan musim kiblat iwan sin amuin wa awqatis salah amurad tinjari amuin pangitaan mo sin waktu sambahayang wa alamatul wa fusul iwan sin mga amuin hula mapaso atawakan mahagot hadum yaw den nga sobyet to mga tay mangud ko akam Islam in pangandatan si mga jahiliya wal istisqa bin nujum amuin mangayo sila madto panujum yaon pabituon yaon amuin mangayo ulan pa Allah subhanahu wa ta'ala paulan at inya to din mga syirik mag-iitikad sila in bituon yaon makaril kanila ulan hadun di nga sa ito mga tay mamud ko kami Islam amun natin mga datan si mga sila jahiliya amun tinikatu in hikaupat niya amun an-nihayatu alal mayyit hamuin magmasukal hinambuk tao asawab sin miyatay doon nakain anak niya doon nakakalasahan niya magmasukal siya asawab sin
amuin yaun nawapat in anak atau kan kalasahan niya. Inya rin mga kakahinang si mga sila jahiliyah. Mga tay mangud kuha ka Islam. In mga sila amuin nagmasuk kali ini lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nahiyatu idza lam tatub bang sila di magtawad fa Allah subhanahu wa ta'ala tuqamu yawm al-qiyamah. Buyon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw qiyamah wa alayhi sirbal aw sulukan sila badyo min qitran din hatingga maun pa bawaran nila wa dir'un min jarab sambil na sadya maglakat hagin haban nila sa obsin siksa kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga manusia magmasukal fa Allah subhanahu wa ta'ala sa obsin nawapat in anak niya atau kan kalasahan niya banan niya asawa niya inyari din ha mga kulang in kasabar niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. In kasabar mga tay mangud kuha ka Islam nung si mga ulama hibsun nafs amuin jilun min ginawabaran mo pagangan mo asupaya amuin kasabaran mo amuin piaja to kay mo si Allah subhanahu wa ta'ala di hadunya. In kasabar mga tay mangud kuha ka Islam din ha mga kasabar nung si mga ulama as-sabru ala ta'atillah wa was-sabru ala ma'siyatillah was-sabru ala aqdarillah. Inding ha mga amuin mawapat kay mo in anak mo in asawa mo in bana mo atawa kan amuin malawa in kalasahan mo in yan din ha mga kiyadar sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon kaparman sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo wa nabalwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i wa naqasin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa bashiris sabirin. Tan tutudlong niya tanda sunan urakamu sin uno-uno na bisya'in minal khawf sin kamuga wal minal khawfi wal ju' iwan sin kahutum wal anfusi wal anfus amuin wal anfus lendi amuin mapatay atawa kan mawafat in anak mo atawa kan kalasahan mo inyaan panandas kay mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa thamarat iwan sin amuin katumbu-tumbuhan kumulang in katumbu-tumbuhan in pananom sin manusia wa bashir sabirin din nga damikian nato in makasabar amurain mga sila magkasabar fa Allah subhanahu wa ta'ala sab sin panandas kinasin Allah subhanahu wa ta'ala siyabaran nila long si Rasul sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'minin inna amrahu kullahu khair وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Maka ajaib lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga sila mu'min sabun na tulong nga ingkatan inna amrahu kullahu khair o ingkatan pakarajan nila halam karayawan walaysa dhalika wailun amuin walaysa dhalika illa lil mu'min wailun makasabar buat malingkan in mga sila mu'min fa Allah subhanahu wa ta'ala. In asabathu sarra bang sila paratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala kakuyakan magsyukur sila syakar fakana khairan lahu din masabi to sa sin pagsyukur nila aw madawhat nila tutumbasan ding Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in asabathu darra bang sila paratungan amuin musibah sabar magsabar sila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ding sabi to mga tay mangud kuha ka Islam in mga pangadatan nasabot yadto mura-muran amuin kiyahat yan sing kita niyo kaya ingatan sing kita niyo din ha mga panagnaan pangadatan ang afakhu bil ahsab amuin magbansag in hambuk tao sin bangsa niya wal fakhru bil wal ta'nu fil ansab iwan sin mawa in hambuk tao sin amuin bangsa sin amuin tubuanan sin hambuk tao yaw wa wal istisqa bin nujum iwan pang indikatunya
amuin mangayo in mga sila jahiliya, pangandatan si mga sa jahiliya mo pabituon yaon kuan mga amuin makiul mangayo ulan mangayo ulan. In ikaupat niya amuin wan nihayatu ala almayyit, amuin magmasukal hinabuk tao amuin mapatay as awayrun kasabar niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Then hasabi ato mga tay mamut ko ka Islam murang-murahan in mga patumtum yadto amuin nakakakita ng pangadjian bang mayan amuin pagmupaatong katutan sin Allah subhanahu wa ta'ala di hadin niya dagpagpaadaw akhirah pang sa pamaon mumungan sin ako amuin wala imam ding naman na pagmaana sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala iban hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam in kanini bukding nga mga talib tulab si mahad ad-diya masi pananuntut ilmu himahati sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala panginduay man kami bangman kami amuin maka dawhat sin amuin makapangadji matuparwain hula insyaallah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan dito na sa tubtuban in mga amuin patumtum tawakan wasihat hadu habiyawon ini murah-murahan wabillahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين.